Gabinete Ministerial Oxanquiri Pekinchi Nekaja Ut Ayahuaya Parekiwa Machanca Decreto Supremo. Aka Machimpejamta Parekiwa Patunga Mayani millones de bolivianos coloquinaka Ut Ayaña, Cáncer Usuni Marcachi Nakaro Collawina Campi Yana Puñataki. Koya suyo Marcasanquiri Cívico Sutini Marcachi Nakaja Amta Parekiwa Paro Nacional Sayantawina Campi Chicanchasiña, Utiri Softaur Sarakata Diciembre Faxina, Democracia y Akawina Kajani Ut Jatapata. Presidente Morales Marquilpiri Janiarikiwa Chicanchasi campaña electoral Uñanchawina Campi, Mazatoquet Jajis Cacharakiwa Frente Revolucionario de Izquierda Uxanquiri Nakaru, Naira Pachap Akinchawina Kajaktaeña Amtap Jatapata. Tribunal Supremo Electoral Uxanquiri Machaca Akinchiri Pajam Tarekiwa Askinjama Irnakawina Kakun Cancheña, Ukamata elecciones primarias Chipiawina Kaskinjama Marcasana Sareñataki. Chile ancaja malcanqui nakana esquechawina caut jatapatja colla suyo malcasajam tarikiwa askirijama ir nakawina kakun cancheña Océano Pacífico Comaraki Atlántico Taitnama ir nakawina campi askirijama pocañataki. Kichuru chica uruta naira katarua colla suyo malpachana Todos Santos samayanakana urupaja amtatani utjawinakana takikasta sarawinaka uñancheasina. Altupata Marcanja Intendencia Municipal Uxanquiri Campi Comaraki Senasa Uxanquiri Campeja Catunta Huayaparequiwa Contrabando Taitama Mantanita Mosca Chunaca Jani Registro Sanitario Calcantawina Campi Chicanchasip Jatapata. Perú Ancaja Malcaroja Waranca Venezolanos Marcachina Cahuapuno Tapjalaki Permiso Migratorio Uñanchawina Campi Chicanchasietaki.